Kacut, bagaimana hati Kacut sekarang setelah mengenal Yesus? Wah, luar biasa, mempunyai kedamaian. Luar biasa mempunyai kedamaian. Kacut, apa firman Tuhan yang membuat Kacut begitu luar biasa terhadap kekristenan itu? Karena firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Dan di saat orang memaki kita, kita untuk mendoakan dia, berkatinya. Itu luar biasa. Ya, di agama kita ada kak gitu. No. Nah, di agama Islam tidak ada seperti itu. Kita lihat Bang Adi Armando, sesama Islam digebukin, sesama Islam dimusuhin. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin damai, ya kita harus belajar kepada Injil, harus percaya kepada Injil, harus mengimani apa itu Injil Kristus. Ini Kacut, ini suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan bek dengar kata-kata si penyan karena si penyan yai pegah lijih ijih jiplung dari Islam karena dicu celeng semejit di Darussalam matang gelumpang dua. Pesangan selatan jih urang Darussalam lung urang Tanjung yang kan sabo kecil dua lung cu gampung dua lung. Di si penyan barokan irawut-rawut purih pejampu. Han sepeng menyambut rawut puri pejampuh 5 rebe saboh di bak mathanyan pejampuh puri. Oleh nyan si penyan segalom meninggal almarhum Bang Pun Cage ijih naik pakai le penjurusan le Cage ke penjurusan bahasa karena ijih carang bahasa Arab. Ipakai le Cage yo matham naik Cage ijih le peng hi jadi ban kahanali almarhum Bang Pun Cage ijih kai cemucu karena hanali ramai kalen peng yang le. Nyamban nyan iji awak Darussalam nyan awai naik pengaruh awak tegatom anak muda tegatom pertama Kristen kali gak cok le haji umah alhamdulillah juno kai pengaruh Kak Cut ngalako Kak Cut teman lam nyamban nyan kai pertama lo Kristen lagi puakai memang jihan memang akai ji kamu haram jadah tak tahat nan. Jih ngan awak pedi je yang si janggut putih je kata mengata tak tahat akai. Yang dua yang dari Aceh yang tamang Kristen kupunkan yang perancur dengan Aceh yang ke awaknya dua. Bijeh PKI yang ke awaknya dua. Le tak puai pegah. Ka Injil je. Yesus je. Yesus pukoma ke? Pegahnya ke pegah je. Kah si kaplung gara kacu celeng semejit Darussalam. Nyamban. Nyok sengaja aku pegah videonya nak truk berarti terkadang nak truk kadengar kedro ke. Nak kadepu. Nyamban. Bek gaduh ke pancur Aceh kah? Bek gaduh ke pancur orang Aceh Mendung. Gara-gara peng le juta. Kahnya gara-gara hantam ke peng le dari Pengle makaji kata Mang Kristen. Onan mentang dari ke.